zato što je on bezobrazan. I onda kad pipneš ljude, onda se razboliš jako duže i duže. Zato morate kad idete napolje, vi se vratite i onda perete ruke. Svaki dan. I nemoj da me prati. I onda stavimo maske zato što idemo napolje i ne možemo da se razbolimo. I zato što je koronavirus jaki i teški. Kaži čao drugari. Ćao drugari. Koronavirus, trebamo stalno peremo ruke i da sređujemo kuću, ali mi smo jači od korone pa ne može ona da nas razboli. Ćao.